itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko imaze guta muri yombi abagabo 5 bakurikiranweho icyaha cyo gutwara imodoka banyoye ibisindisha, ndetse polisi itangaza yuko impanuka nyinshi zikunze kubera mu mujyi wa Kigali ziterwa n'abamotari bagenda nabi mu muhanda, ndetse bityo polisi y'u Rwanda ikaba yatangiye gahunda yagerayo amahoro. Ubwo iyi gahunda yatangiye uno munsi, ubwo polisi ifata abamotari abashoferi ikongera kubibutsa gukoresha umuhanda birinda impanuka zikunze kubera mu muhanda. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryataye muri yombi abagabo 3 bakekwaho icyaha cyo kwica umugore uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko uherereye cyangwa utuye mu karere ka Rwamagana. Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aha muri kureba izi nzira turi kugenda na runo rutoki muri kureba hano habereye biteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo w'imyaka 25 y'amavuko yishwe bamujugunya hano mu runo rutoki nkuko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Iyi nzira iri kutwerekeza aho uno murambo uri, ariko ntago ndibuze kubereka kuri kamera, twaba tuviyoye amategeko ya YouTube ishobora kuduhana. Kugira ngo dukomeze amakuru yacu, reka nongere mbifurize umwaka mushya muhire, uzababere ibyiza, uzababere ibisubizo uyu mwaka tugiye kwinjiramo nako twinjiyemo 2026. Buduherere mu karere ka Rusizi mu murenge wa Matyazo habereye ibiteye ubwoba byarejeje abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rw'uno mugabo rwatumye benshi bifata ku munwa, abandi bararira, abandi bagira ubwoba. Ni mu gihe hepfo gatonya muri kureba ishami ry'ubugenzacyaha RIB riri gukora iperereza hamwe na polisi kugira ngo hamenyekane ikishe uno muntu uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko. Abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bavuze yuko uyu mugabo yari afite imyaka 25 y'amavuko, ubwo yari afite umuryango w'abana 3 nawe n'umugore, bakaba bose hamwe nk'umuryango bari 5. Ariko kuri iki gicamunsi uyu mugabo yari agiye ku kabari gusinda mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba, gusa niyigize ataha mu gitondo nibwo abaturage ubwo bajyaga ku kazi nk'uko bisanzwe babonye uyu mugabo hano mu rutoki yapfuye. Nk'uko mubireba hepfo murabona yuko mwaro rutoki hepfo bari kuhahinga, abandi batera amasaka, abandi babiba ibishyimbo. Rero bari abakozi bari gukora hariya nibo babonye uno murambo, bahita bahamagara inzego z'ubugenzacyaha RIB, ariko polisi ako kanya yahise ihagera n'imbangukira gutabara. Mwibuke yuko imodoka itwara imirambo ziba ari imodoka za polisi. Ni mu gihe rero abaturage bavuze yuko ibingibi byabateye ubwoba ndetse